isaha ku munsi rero uyu munsi twafashe umwanya urugendo rw'amasaha ageze muri 3 hari umuntu watwandikiye inbox mu bakunzi bacu bahora badukurikira ati ese aho ngaho mu Bufaransa ese dushobora kubona ahantu hari umurima ese haba igishogoro ese haba ibigori ibintu nk'ibyo ibintu bijyanye n'ubuhinzi muri makeya rero uyu munsi twamufatiye urugendo rw'amasaha 3 kugira ngo tumwereke ese ahantu bahinga ukuntu biba bimeze ese koko hariho imishogoro abantu barayijya icyo ngicyo nicyo kintu ntarinzi ariko nanjye ngiye kureba ndebe niba uhari koko ntarabibona so rero mukomeza mudukurikirane umunota ku munota isaha ku isaha turaza kubereka kuri televiziyo yacu BM Fire TV so rero already tugiye kuhagera sigaye nk'isaha imwe n'iminota 30 Voilà, anga turi mu muhanda hafi ya banki populaire turaza kubereka umushogoro tuwuteke tuwurye ewana ntimucikwe tugiye kubereka umushogoro w'Ubufaransa yego mukomeze mudukurikire gusa ariko murebe sindababesha hantu twahageze twatinze ariko twahageze ubu mumbona abarimyi nababonye abahinzi nababonye imishogoro ivyo bita imikubi mu Kirundi ngiyi uyikumbuye inbox undondere ubushaza ngubu bureze ariko reka ndeke kwiha ijambo abahinzi ya amakuru ndabona ko mu birembeje ese kare twahora tuvuga ngo ntawe mwogerurira ngo ntawe mwoha uradukunda tunose kutwo ndadukumbuye ndadukunda nibaze ko mutaja kungirira nabi hanyuma rero abantu bose abo twagiye turabwira n'uyu murima bari batuzanyemo babahinga ngaba bararimye prema za ibitunguru ngibi mwama mwibwira ngo mu Faransa kumbure babantu mubona baciye baheba ivyo muco wabo wo kurima ntitwigera tubiheba ngaba bakubisemwo iboti hahiye koko umva muduhayo makuru byagenze gute kugira ngo mushike no mu Faransa mubandanye ivyo babaraze ntumbaze ko ari uburimyi ariko ntimwoja mukora ibindira asha kugira ngo dukure twakujijwe n'umutsima wa kankoto tuza duhinga n'amashaza n'ibishimbo twabonye ko ivyo bintu tutobireka ariko aborozi tugivyo twahinga ikibazo tugifite naho kororera inka gusa naho ibindi twarahabonye aho guhinga ibishimbo dore ngavyo ibitunguru amashaza ibishimbo ubu bintu byose ni wane ya nagira ndabamenyeshe ko ari umurima uhimbaye cyane aba bantu bagivyo bita bio amashaza ngenda gira mubwira wa mufandi ngari banyandikiye anga haba ibishaza ibiki byose dore ndi mu murima naje gusarura ariko wumve narushe napfuye ibintu sinari mberutse murembe ya ni kure ahantu bahinga udafise umuduga ntiwo hagenda n'amaguru urabona ko bimeze neza ibirometero twagiye turagenda yumva harimo abakire hanyuma rero aya n'amashaza muraja kuyatobora mukayajya gute murateka murakaranga mugira ibikira kandi ni manini kunari manini urabanza abari hafi ukayateka ahubwo abantu bateye mu Faransa bashaka kudusura n'ukuri ni muze baza tubaherekeje jaride bahinge bazareka kugura bya bindi byo mu macupa zabaye ibindi biri nature awe jaride ni igifaransa wabayego umva jaride ni jaride urumbuye wacu jaride n'ahantu hari ivyatsi neza none jaride ni igifaransa ibaze jewe vrema nagira ndabasaye muje kumpa umukubi hajya mu wita gute mu Kinyamurenge ngo umushogoro igishoma ivyo byose birahari ntimugire ikibazo n'uwifuza igishoma
umva ntibyoroshe ya hirya rero nabonye umurima munini cyane uriya mubona utagira iyo ugarukira n'umwe bitanga umwe Yesu yavuga ngo akabuto ka sinapi ariho udutete duto cyane bavyita imbuto turi imbere naje mugambere nabibona ngo nibyo Yesu yavuze ngo muri Bibiliya nibwo mbere narifibonye ya none rero asha abarimyi abantu mwashitse mu bihugu vya Buraya n'abandi bakiri hariya nimwibaze ko isuka ibintu nayo imberutse muri Koko ibi bintu baberuka imurenge kabisa rero nagiye gusarura Imana igira neza yabashubije hanze imurenge hari heza igitangaje n'uburyo tukama aha hose ibase umuntu mpawi none hano do iyi shayida ni abantu nk'icumi ibase kano nakacu nakariya ariko hano handi kunaba kugukonjorera iyo rero ni ingaruka yo kuba mu mahanga njyewe umfata nk'izara mu Faransa sinari tukaba imirimo ariko nukuri byarantunguye none bijya wajya wari uzi ko bivaye je sais pas du tout muri Afrika bakabizana mu ndege bakaza kuko ibijyo byano byinshi biba umuntu uza mu macupa uzana mu mamagaza yaho nigeze kubona akanyagwa k'agacupa kangana kuko kari mu duciye n'udushaka none niyo mpamvu twese dufata umwanzuro wo guhinga ubushaza tuzatujya ubushaza mwihingiye mwiboneye hano haba n'ibinyagobwa bya bindi byo mu bishyimbo do ibase escargot n'ukuri do nama escargot niyo menshi singiki escargot nizo zibiriye ni ikinyabwoya kimwe cyo mu bishyimbo nta kinyabwoya ya oya nta kibazo jewe vraiment ndabakengurukiye ariko gusa none ikiro c'ubushaza kugira ngo twumve ko muri abarimyi barimo ibintu bihenze ikiro c'ubushaza burya mu Faransa kigeze kurangara ubu twarimye burahera urabyumva byadutwaye igihe kirekire ikiro utazanye amayero nk'atanu sino kigu ibase kubera ari bio ofete yani kuvuga babiteye kwa kundi nyene tubitera tutabishizemwo amaproduit abikuza n'ingoga vyaririmiwe mu mezi ategekanijwe ngo tubwira amezi mwakoresheje kugira ngo biteye mu kwa kabiri umukuri mu kwa kangahe mu kwa gatandatu ubu n'amezi ane ahubwo igishogoro nta kuntu naco twazagisoroma yani igishogoro naco nyene nababwiye ko byose ndaraba kabisa kimeze neza mwirabire ibiharage vyo mu Faransa gisa neza vraiment aho ubu ngaha nta mase y'inka hajya barashiramwe amase oya nta mase twashizemo nta fumbire nta mangre chimique imboberera bimwe by'abazungu bimeze ukuntu awe by'abazungari tagaramba by'abazungu n'ibiki none bazashiramo reko zambona bimeze nka guys bari gishoma cyo bita igishoma ibase ndagira ngo mbwire kinyamasisi niba ari kinyamasisi niba kinyarwanda umushogoro nawe tugiye kusoroma tuze kurisha umuceri nayo mu Kirundi tubita umukubi cyangwa umutsima umukuza nkumi ayiwe mu Kirundi bawita umukubi ariko kandi ni umukuza nkumi n'ibigori bitangiye gukura ya n'ibigori nta kibazo ibisi ibirayi n'ibirayi tusa ibitunguru akana kandi ibitunguru biba byita ibitunguru nabibonye gatoya iwacu iyo bazaga kubiteka mu bishimbo ibiki hari ibishimbo tukazotekamo ibitunguru bazateka ibino byo hejuru kubiza bijyo mu bishimbo ibi barabiteka ha ivyo ibibabi by'ibishimbo ya n'amapwaro ariko bino bitunguru byose ganti tuzobimara ya abatumiye abantu bari mu Faransa batuye hafi abari hano rero hari ibindi bintu ivyo twita inkere n'amaframboise twege twahora tubijya ku ngo byiyejeje ariko hano barabirima amafraise
Vwara. Utangiye gusoroma. Ziraryoha. Ngize. Ngize. Sizira. Vwara. Mu hagati hano yumvirize. Vwara. Ngizo vraiment zirahari. Ziraryoshe cyane. Bavyita inkere. Dore ibira intuza. Hano zimeze nka zigeze iwacu. Izi wacu zabaga ari inkeri z'intunzi. Inkere. Zirazimvye akabarakete gatoya urakagurwa amayero arindwi. Amayero ndwi. Hano hariho n'ibitoki. Ibi ni ibitoki. Voilà. N'ibirayi. Ibi ni ibitoki bira ni ibirayi, sesa. Okay. Newa. Izi ni tomate. Ni tomates. Tomate zihe? Izi. Izi ni tomate. Oui. Izi ni tomate. Izi ni tomate, ibi ni ibitoki. Ibi ni ibitoki. Uyu niyo mirima yacu rero. Guys, twari tumaze gusarura ubu tugeze mwanya wo gutonora ibyo twasaruye. Hari ibibazo bikeya ngiye kubaza aba batumirwa bacu twasanze aha ngaha barimo barahinga. Ni ibibazo bikeya cyane, murabizi kuko mubizi dufite abakobwa babiri b'abanyamurenge n'undi sinzi niba ari umunyamurenge ariko n'umurundi nawe yabanye n'abanyamurenge asobanukiwe umuco w'abanyamurenge. Hanyuma ibyo muri gutonora byabatwaye umwanya ungana gute kugira ngo musoze kubisarura? Byadutwaye isaha imwe cyangwa iminota 58 gutyo. Kuko byose ndi umurimo wose kandi twawumaze umunsi ugenda gusarura bike kuko hano no gukoresha igihe neza. Gukoresha umwanya kuko hano babara amasaha. Rero natwe dukoresha umwanya kubera ko isaha imwe irahenze. Ko wagira ngo baraguhemba si ibizawe. Ibiro bibiri. Tugiye guhita tuja mu kandi kazi. Ibaze ko njye nasabye agahushya ku kazi. Ngo ndaje mu murima. Kandi abazi ngo ni jaride. Okay, ico kintu muri gutonoreramo bacita gute? Kino kintu bacita gute? Ibase. Twebwe nico twokwita ikivumvu. Twocita ikivumvu mu rurimi rw'iwacu ko tucita cyangwa igitebo. Igiteta hu. Ya, donc voilà, ariko kubera babajisha bitebo batahari dukoresha ikiri en plastique. Ya. Cyangwa urutaro. Oya urutaro sikujya rusarume. Nazo urutaro sibwo bashira ibintu basaruye. Okay, ndababaza kambabaziye ikibazo. Ndabaza mu bibazo bigera kuri 4 kugira ngo dusoze ikiganiro cacu. Ikibazo ca mbere ndibuze kubabaza muri abanyamurenge kandi numvishije muvuga ko mwabaye ruguru mwasaruraga mwahingaga. Nakubonye munambaye n'amabote. Nabonye mwambaye n'amabote kandi ayo mabutsi nyazi ko abagabo biwacu bari baza bayambara. Hanyuma ruguru ni ibihe birato abagore bakaza bajana mu murima cyangwa se abakobwa bacu? Uzi bajanaga ibikoto by'umuhondo. Izina ryabyo? Mamwi. No gute? Bazitaga mamini. Nizo kwetu zacu. Zari iz'umuhondo, cyo turuka ari umuhondo. Ariko n'icyatsi cyarahabaga. Yego, ni mamini. N'ubururu. Sibyora? Bege babyita ingamiya. Ingamiya ubundi tuzi ko ari ifarashi. Oya, ubundi ni birato bibiri. Hari ico bitaga sakayosi. Sakayosi na mwamini. Sakayosi na mamini bitandukaniye. Nukuvuga ngo ubundi ni kimwe. Ubundi ni kimwe byose ni birato z'amazi byinjiramo amazi. Mwakoresha ibirato mutazika amaguru nk'abandi. Bazika gapati twega inkweto zari iz'abagabo. Oya akenshi twege ko twari matuzika n'ibirenge byose uzi twebwe ikibazo iyo warimaga wambaye amaguru watonaga imyaka. None za bikweto iyo agufite imyaka ukambara ziriya nkweto imyaka yarabombaga tukayarabomba. Mwarabombekaga imyate? Ni nk'ari ukubombeka imyate waje koga igahita ishira. Ayiwe ikoro. Hari umukecuru imyate ni kwa kundi gusanduka ku maguru. Awe twe babyita ivutu. Ivutu? Ya! Guys, mwanyamurenge ivutu, mwanyamurenge ivutu ni kwaguhaga cyane. Hanyuma ikindi kibazo ngiye kubabaza. Hanyuma se bya bindi bajanaga kwinjira cyangwa se mukutana?
zo zita gute bya birato bajana sizo se mamwini oye mwamini bajanaga mu murima bajanaga mu mukutano bajanaga kwire ni kwire nyine nizo nkweto bakaza bajana mu mukutano kwire bazita kwire ariko ga mumenyaga ko turi gusorome n'ingisho uko muri kwituza nta kuntu twabwira muzungu akaba dusoromera kuri amazungu nawe muri ese muzungu hello bienvenue aux décitos près dusoroma babyita gute igishogoro umbwira ati tuza dusorome coupe Okay, hari umukecuru umwe arakamafia mbateraga story. Hari umukecuru umwe reka mbateraga story bene da. Hari umukecuru umwe yigeze gutuma ikirato mu isoko. Warangize gutuma ico kirato abwira umuntu warogiye mu isoko aramubwira tugende ungurire ikirato ca sakayose. Ngo nubura sakayose ngupe kuzita kuri kwire. Yeah. Ngo nabura sakayose apfe kuzita kuri kwire. Yapfe kuguraga kwire. Hanyuma twihuta ikindi kibazo ngiye ndababaza hanyuma mumbwira ibikoresho bitanu twakoreshaga iwacu ruguru tuja gusarura umurima kuko muri kubikora ahangaha. Bayaraga umupfuko sijara siko inyani ko bimeze n'urugega surugega sago cya kibaro bashyira mu mugo urugega n'urw'abapfu rero apfe no bahigaga urugega umuhoro n'isuka se gusarura barayikoresha majigwari jagwari iriya suka ibifite ibihanga ibyinyo babikoresha kandi bagiye gusarura ibiti iyo wateye nk'imyumbati wamukubita gutya kikama kirimbura byose urumva nyine ari imyumbati mwayitiki jagwari bacitikanya ndabona mwasubije bikeya nababaje bine ya ikindi kintu musubije urutaro urumva n'amazi yo kunywa wenda amazi yo kunywa se ni ibikoresho none sire haba harimo cupa araye aba amajyana wayakura ayo gazo nibyo kumwa wafataga agakurutu gashagamo amazi kugira ngo nugira inyota ugire none se twe turi kubona ingunguru iri hari ico bita agashambagara murakazi agashambagara si kimwe n'ingunguru ayaye agashambagara ni nk'urugega rumeze nk'urugega rwo gapfure bakaza baheka mu mugongo ese ibintu byose biba baragenda bagasarura icyarimwe hajya ese tuzoza gusarura byari ziranga nuko bipangaga byose ahubwo jewe ikintu nagiraga mvuge nagiraga nemfite nyine abantu duturanye hano mu Faransa uri kumva abantu bashaka kujya ibintu biri natire banyandikire inbox n'ukuri baze badusure bitari byashira kuko nuza byashiza ntuzambira ngo gutekera ibintu abashitsi bose n'igishoma aho igishoma tuzakibike tugereze abanyantabara batuye hano ikibazo ngiye kubabaza kindi ni kibazo ca gatatu kiravuga giti iyo bavuze urubibi mu bijanye n'umurima bavuze iki mu Kinyamurenge urubibi umuhanda uti hagati n'uwundi nuvuga turi kureba uyu n'umurima iyi n'uwacu uriya n'uwundi muvyeyi nyine watwatiye muri kumubona kiriya giti kiri hari nibwo rubibi rwacu uriya muzungu uri hirya ariko hagati aho ngajya hari akantu kantunguye ofete hari ahantu nyine nkigera hano nyine nza kubireba mwari muzi ko buri muntu wese umurima wiwe uba ufite aderese kirazira kuva mu kiganiro ibintu byose bigomba kuba bifite buri muntu aba afite aderese y'umurima wiwe kandi byose birapanze nta muntu uvuga ngo yandengereye ngo ufite urufunguzo rwo kwinjira mu murima wawe ufite ako kantu ni gashasha niko kantu kantunguye ufite akazu ubikamo ibikoresho byawe urabona ko twambaye ingamiya kubera duca tuyirura ngako kazu guys murakabona ngako kazu ngo babikamo ngo ibikoresho amasuka tubikamo amazi ibyo babikamo amazi ngibyo ingunguru hanyuma ikindi hano no mu gihe cici urabona ko ubu turi muco bitahete mu Faransa turashobora guhinga kubera dufise ikinogo canke pwi dushobora gukuramwo amazi dukoresheje akamashine
kuburyo bwuko dushobora kuvomera imirima yacu tutiriwe turaja kuvoma, nta ruzi rutemba, ntaki imvura ntirikiragwa, ariko duca tugira ubwo bushobozi n'imashine tukinjizamwo mu kuzimu kure cyane aho byateguwe, araja kubereka kumbure kuri kamera ugasanga umuntu ariko aravomera imirima yiwe imeze neza. Urumva turahakuye ibishaza, ejo tuzoca tuza tuhategure harimo ibindi kugira ngo ntiduteke. Hakurya ndabonaho imbuto nziza cyane ngo ni ingano, nazo ni izanyu mwahinze, bimeze bite ziriya mbuto zisobanuye iki? Zijya bazikuramwo ibyo no kwita mayoneze do dijo, baravuga ngo motarde ni ibintu bikoreshwa mu kurunga, babikuramwo n'amavuta, nivyo bita akabuto ka sinari, imbuto duto ariko ugahura kamye imbuto nyinshi cyane. Nibaza ko niyo byakunda turaja kugerageza kuraba tubaha agafoto kutwo bimwe Yesu yavuze muri Bible, turi munsi y'ururo utuntu dutoya kurusha ururo. Hanyuma ikindi kibazo ngiye kubaza cyanyuma, ese ibi bihingwa byanyu muhinga mushiramo ifumbire bimeze bite? Isi rero ya hano ntabwo iratituka kubera ahantu barima nk'ubu bintu dukuyemwo duca tubisasa tukabisasira isi kugira ngo habe fertilisation y'isi. Ubundi nta mase y'inka ntaki, twebwe turashiramwo kumbure utuntu dukeya nk'amaproduit yo gukinga udukoko, turacahari tumwe turya ibiraya, hari nk'umurima w'ibiraya hariya warariwe n'udukoko, ariko kandi turafise uburyo bwo guca tubipompa bikagenda neza. Murakoze cyane, ikiganiro ciza muduhaye dusobanurira n'abadukurikiye bakurikiye BM Fire TV ku isi. By'ukuri tuzogaruka mu kiganiro ca patetu, aha naho niho duhekereje. Hari akantu nagomba kongera ko kuvuga ko twebwe abantu twakuriye hariya ruguru, iyo tugeze hano dukora ibintu byose, turakora no mu biro, turakora no mu bindi bikorwa, ariko kandi tukagira n'umwanya wa bya bindi batwigisha ngo akarima ko mu kigo tukaja turihingira canke tukirimira utuntu turya. Rero uyu mwanya ubonetse uvuye ku kazi utusimbira mu karima kawe ugakora kugira ngo kumburuge twa tuntu bukumbuye. Hanyuma ibi bintu mwovuga ngo tubikura he? Izi mbuto dukora turazituma ziva ngahi wacu, ziva mu Rwanda, ziva ngahi Burundi, tukazana imbuto zirengarenga, tukazana imbuto z'itomati tukabiba. Rero birahaba ibyo bintu byo ngaho birahaba. Rero nubona n'umuntu aje niki mwabwira abadukurikiye, nk'inama mwabagira cyangwa se nk'abaraha mu Faransa cyangwa se abadukurikiye bari ku isi atandukanye, niki mwavuga? Icyo twababwira, twebwe ibi ntabwo twari tuzi ko bikunda, ariko icyo twabonye ni uko kwegera abakambu cyangwa abantu bahashitse kare bashobora kukubwira n'utundi tuntu. Ubu kumbure turajya umusoma, turajya umusoma niki, turajya ibishimbo twirimiye, turajya intore twirimiye, turajya ikintu turacirimira zijya mboga tukazirimira, n'ibiraya tukavyirimira. Rero ibyo twabibwiwe n'abahageze kare. Nawe wifuza kuzohaza ondere nimero tuzokubwira. Hanyuma umukunzi wacu wari watutumye, rero nawe wabibonye neza ko ahanga mu Faransa buri kintu cyose kirahari, cyo cyose wifuza urakibona. Nyugwa nibyo tukweretse, kandi niba utanyuzwa ushobora kutwandikira muri commentaire, hanyuma ukatubwira icyo wifuza tukakugezaho. Subscribe, icyo navuga rero, namwe muzi ibikenewe, icyo wifuza watwandikira tukakigukorera. Kandi turabatumirira no kubaza utubazo twose mwifuza ku gihugu mutaba murashikamwo ariko kiri mu ndoto zanyu, ku buryo bw'uko icyo tuzi cyangwa icyo dushobora kubaha ciciyumviro cyo bafasha kugira ngo muhagere. Iyo mico yacu yose tugomba kuyimporta, tuyizane ngaha, duhinge tubikoreshe ngaha, tumenyane. Murakoze cyane, nzabereka ahantu ahazakurikiraho, ndumva nzabereka ukuntu nyine turame gushobora. Ciao bizu. Nimusuhuza abantu bo muri Afrika. Turabasuje abantu ba PM. Je vous love. Sawa.